ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. اور سوک دے دل ظالم داشانا شجوڑی پر اللہ بانی درو یا درو جنگڑی دا غایت لران یقینا نشی بچ کرے دا اللہ دا زامنا داس ظالمان. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. وَبَكَمَرَ السِّرَاجَمَ بَكُمُنَا لِٹُونَ لَرَامْ بیا بوا یو آشاتا چی شرک کرے سشو استاسو شریکان چی تاسو دعو کو لا شداد اللہ شرکا دی. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. بیا بنی بہان ددی ما سواد دینا چوئی با قسم نے پالا رب زمگرے نومگا اس قسم شرکون کی. انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اگورا سرنگ دی دروغ البقل زانهم اور بشدیدہ صوب شدید دروغ جوڑو اللہ سر شریکان. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. او بائے ذرے خلقنا سوک دی چپک بھی تاتا او یخری مندائی پزنو بانے پردے دپوئی دا قرآن نا اپو غگنو دائی کی میخر دنوالے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. کبھی دیار قسم آیات ایمان نروڑی دی پائے. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ترائے پورے کلش تعالی نزدی راشی جگڑ کی دیتا سران وائی دا کافران نزے دا قرآن مگر درو کسی دی جوڑے شید مخکنوں. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. اور دی منکی خلق لراد دے قرآن اور پخفلت ملر لرکی ان تباہ کی دی پدے چل مگر خفل زاننا او دی کوئیگنا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اکتوین لدن کی آغا چو بدرولی شی دور جانم پخواکے دیبوئی ہے ارمان دے واپس کرشوے دنیا تا اور تقدیر نہ کرے من آیت نظر افل عیب من ایمان والونا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بلکہ اخکار شدی آغا شیم شدی پٹ من تو آغی لراد دین مخیم او کدی واپس پریشی دنیا تا خام خارو بگردی کولو دائیں کار تشدید آئین من شیری او یقیناً دی خام خار درو جندی. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ادی وین دے داجن اسمگت گندے زمن نزدیم انیونا دوبارہ راپور تکڑشی. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. او کتوین لدن کی آغا چو بدرو لشی دی درب مخطام اغبوئی آئین دے دا دوبار جن حق دی بوئی ہاں دے قسم دے زمن برب. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او وی اللہ نو اسکے عذاب پسودائیں چتا سو کفر کرو